وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قالنك ربيتي فارونس كإساتي كادان هنكني نقايا فرح مني إساء نبي رحمتان إرقمن نبي محمد الرتي هاجراته صلى الله عليه وسلم إساني في صحابة إساني في ورّا إساني الرّا دينا كان قبلي أمتان قيه هندرتو هاجراته هقا قويا قياماتت إيقا كان درسين كينا هما رحمة إساني ستر الرأي رحمة ربك إسان إرقى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كجر ربين عالما رحمة قلوا ملي وان براتي بسن إرقى نجر إني رحمة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكما والقدمتي هدوك هستن ودبري جرو رحمة من إساء بايئ مسلمة في الله كافرة في الله لولا كيست الله تولا كيست الله إملا كيست الله كأي كيست الله نما هندافو رحمن إساني كيف قال يجرو جيشو كانوا مرتو المتقى دالتو المتقى garaa haadhaati eega bahirraa qabee hoosisa deebisee dhihana gaarii irra isaan dhihana gaariin tooyatanii guddisuu deebisee karaa khayri irratti guddisuu harma hoosisuu kana hundarraayyuu darsii kanan dura irratti dubbatamee jira ilmi kun eega dhalatee guddatee isarrallee rahmata abbaa fi haadha isaatii godhutu isarra jira osoo achi hin gahin duratti rahmatummaa isaanii kanarraa rasulli keenna sala allahu alayhi wasallam kanuu ibsan namni xiqqaa keenna rahmata godhee guddaa keenna hin kabajin nurraayyii miti jedhan sala allahu alayhi wasallam nurraayyii miti namni guddaa keenna kabajee xiqqaa keenna rahmata hin godhin jedhan sala allahu alayhi wasallam kanaafu kun rahmata isaanii nuu mul'isa jechu ittumaa aanee ammallee rasuli keenna sala allahu alayhi wasallam ka jedhan ani salaata dheeressu qalbiin nafeeti jedhan booyinsa mucaa daa'imaa dhagaheet yookaa ijoollee daa'imaa dhagaheet gabaabsa jedhan rahmata godhuuf jecha salaata gabaabsa jedhan sala allahu alayhi wasallam kuni duuba rahmata isaan ilma daa'imaallee godhan mul'isa rahmata isaan haadha ilmooleetiifillee godhan mul'isa akka isiin salaata ufii keessatti illee qalbiin isii hin shaagalamne hedduu akka isiin salaata rabbiif jecha khushuu'aan salaatuu dandeettu zamanni salaataallee yoo ka gabaabatullee taate akkuma san rasulli keenna sala allahu alayhi wasallam ijoollee daa'imaa rahmata godhuu isaanii irraa mucayyoo zaynab intala isaanii mucayyoo zaynab ta umaama jedhamtu mucayyoo tana baatanii masjidaan dhufan sala allahu alayhi wasallama gaafa tokko masjidaan dhufanii duuba namaan salaatan yoo ka'an baatanii ka'aniin yoo sujuuda godhan lafa kaayan kunis rahmata isaanii irraayye sala allahu alayhi wasallam akkuma san حديث أسامان ابن زيدي
odeesse keessatti illee umaamaa miti haati umaamaa zaynab intalti isaanii mucaan kiyya du'uuf jira natti koottu jettee itti ergite itti erginaan rasuli sala allahu alayhi wasalam itti dhaamanii rabbiin wanti kennullee kama isaati wanti dhorgatullee ka fudhatullee kama isaati obsi jedhani itti dhaaman kakattee akkanatti dhufan jette itti jabeessite ka'anii nama hedduu wajjiin dhaqan akka abdurrahmaan ibnu awfii fa akka sacd ibnu cubaadaa fa nama hedduu wajjiin ka'anii dhaqan dhaqanii jennaan yoo isaan achi gahan mucaan du'utti jira duuba imimmaan isaanirraa dhangala'e sala allahu alayhi wasalam akkana jennaan maal jedheen sacdi ya rasuul allahi atillee boo jedheen atillee hin boottaa jechu maal jedhanin duuba sala allahu alayhi wasalam hadihi raxmatun jacalaha allahu fi quluubi cibaadihi raxmata rabbiin onneedhan gabroota isaa keessa kaaye jedhanin imimmaan kun raxmata san mul'isa jedhanin وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ربين إنما كرحمة قبروت إساء إرى كرحمة قلوف ور قلبين إساء رحمة قبضو ور أونين إساء رحمة قبضو يجو دوبا أكما سن نبيين كنا صلى الله عليه وسلم رحمة إساني إرى قاف علم إساني إبراهيم دوئي إبراهيم ilmi isaanii daa'imni du'e duuba hin booyanii sala allahu alayhi wasalam iji hin bootti onneen hin naati waan rabbi jaalatu malee waan jennu yaa ibraahim nu sirratti naanee jirra naasun nu tuyxee jirti jedhan rasuli rabbi sala allahu alayhi wasalam akkuma san rasuli sala allahu alayhi wasalam raxmata isaanii irraa maal jedhee gaafate nam tokko isin ijoollee hin dhungattanii jedheen nu ijoollee teennan dhungannu jennaan hin dhunganna jedhanii rasuli rabbi sala allahu alayhi wasalam duuba ani ijoollee kudhan qabaa takkitti isiitu hin dhunganne jedhe ijoollee kudhan qabaa takkitti isiituu dhungadhen beekuu jedhe duuba nabiyyin sala allahu alayhi wasalam maal jedhan rabbiin raxmata qalbii kee keessa fuudhe maal sii godharee jedhaniin rabbitu raxmata qalbii tee keessaa fuudhe maal sii godharee maal haa sii godhuufi jedhaniin kuni raxmata jechu ilma dhungachuun raxmata irraayye akkuma san rasuli rabbi sala allahu alayhi wasalam ijoollee daa'immanii raxmata godhuun isaanii beekama ummata isaaniillee ka kanatti gorsuu turan xadiisa aisha keessatti radia allahu tacaala canha umu lmu'miniin maal jette gaaf tokko intaloon takka ijoollee lama qabattee natti dhufte jedhe ijoollee lama qabattee dhufte na kadhatte jette tamrii sadihii kenneef jette lama ijoollee lamaanii kennite wayta isiin ka sadaffaa nyaachuuf afaanitti ol fudhatte ijoolleen haadha ija keessa laalte duuba dhiifteet addaan qooddee ijoollee lamaaniif kennite na ajabsiise jette amrin kun rasuli sala allahu alayhi wasalam manatti gallaan isaaniif himte waan akkana arge ar'a jetteeni sababaa isiin raxmata ijoollee ufiitiif godhuu saniif jecha rabbin jannata isiif katabe jedhan sala allahu alayhi wasalam idan isiinleen ijoollee ufiiti raxmata gooteet nafsee ufii hoongessite jechu haati ta akkanaati haatillee ta akkanaati sababaa saniif jecha rabbiin raxmata isii godhe jannata isii katabe dalagaa xiqqo haa ta'u malee kennaan rabbii kennaa guddoo jechu kanaafuu duuba rasuli rabbii sala allahu alayhi wasalam ummata ufii raxmatatti waaman
وفي قف رحمة قرآني هندفني وفي اللي رحمة قرآنيت أمة إساني اللي رحمة التواما صلى الله عليه وسلم كنافو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويتجر ربيني عالما في رحمة قرؤوف ملي سن ارقنا ويتجروا عالمني مالي جدن علماءني عالم جتشون والربين هنتين هندجان حتى مخان قال وانت لبون قمن اللي عالم الراي عالم جتشو والربين هنتين مريان كان هندافو ربي الرحمة قروف ارق نبيك صلى الله عليه وسلم دوبا صلاة قبابسون رحمة قروف جتش ميميك كم يا ور مسجدتنا من صلاة كبوين سأجولي لقيتن كصلاة كيستي قراتي ديرسيتن ماليف كرا إسان ديمن هنديمنه ما قراتي هنقباب سنه رحمتنا ما قل اوف جتشا كان كيستي اما اللي رسول ربي صلى الله عليه وسلم بالجران تكون كيسيون ما كإمامة توتاتي أكن إيرسين جران مالي في إسا دوبا دقبة تجيرا لكبسة تجيرا نما حاجان اتجيرت تجيرا نمو كدكبسة اللي كدقبي قبول كحاجان اتجيرت اللي يوان صلاة أكا ديمو يوكاني قلبين إسا صلاة كيسا تشويشة تاتت صلاة تتغرتي قدق أبي انت الله إسا دورجتي هن دورج الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أمته فيتي رحمتك أفجج قاف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صلاة الإيرس إن شباب درجة جيسا إساني وجين صلاة إشائي صلاة أتشرى مسجدة توتا إساتي تديبئي توتا إساتين إشائي صلاة إنهن ليرسا درجة جيسا دبين قبو مرقانا دا هن ليرسا نمني توكو دلقا أولي قويا دبي قبا دبي صلاة إساء الراهكة أدى صلاة دوبا منافق جرين نمني منافق جرين معاذ اللي ديمي رسول التهمة صلى الله عليه وسلم أتشرت رسولك صلى الله عليه وسلم أكا جبادا لنني معاذين اللي لولني أتي نما فتنتا جانين يا معاذ نما فتنتا جانين أفتان أنت يا معاذ جانين نما فتنتا أتشرت دوبا مال جراني تكون كيسان يونما إمامتاتا هن ديرسنا جان حالا ما لا جتشو أيها الناس إن منكم منفرين يا نميني إسن الراقرين كصلاة الرانما أري أجر جان صلى الله عليه وسلم كنافو كنس رحمة إساني الرأي صلى الله عليه وسلم دوبهن دير السنس ويتنمان صلاة نس أكما سني صلاة رسول دوبان صلاة نمني كيف تومت لكن كانوا ما وجينو أمته في أدب برسيس وفجج أكاسيتي قرتي وجوليتي تقو بوت وجوليتي تقو بوت أكا هاتي قلبين إسيه الرران يفجج وجولي في اللي رحمة قرانيت هاوتا في اللي رحمة قرآن الرسول ربي صلى الله عليه وسلم إسيا ورنا ما إمام من تاتنهو كان لالتو كانت انتلتو كان يادتو رحمتنا ما قوتو أكا إسار رحمتنا ما قوت أنسانتي صلى الله عليه وسلم نما دقبا رحمة قوتو نما من قدومي رحمة قوتو نما حاجان جرجرسيتو في رحمة قوتو إذن مالي رسول ربي تتهي أجون وبرباتشسا واجبة رسول ربي قدوة حسنان أقرتي كربين اتأكي كآيات القرآن كيستي كان جتشو رحمة إسان نما قرآن كيستي نما لافس إسان نما لافسا كيستي جالل إسان نما قبان كيستي إسان اتفكاتشون إسان هردفون إسان اتنما كليستي قياك يا مالي صلى الله عليه وسلم كنافو رسولك صلى الله عليه وسلم أكستي وجولت اللي أكستي يادهنت أكستي نما ياكسن وجولن تني إيقا ألتي قدتي شباب تاتي درسي كان اندرا كيست اللي نو دبريجيرا أكي إسان فورت اتقاجل كان اللي أستي درقا قيسيكي تقو رسول التلوفي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جين درقا قيسا جول لنا
وان إسانمان أفرّا كأني نما وان فدان حرام قراني وان فدان حلال قران سه يا رسول الله زنا قرو إذنينا قرا جدين إن قافتن دوبا صلى الله عليه وسلم هاتتيف كان جالت تاجرانين وبولتي تيتيف كان جالت تاجرانين لك جدي قرتي رفته أكملت هاروفيتيف كانوا ما جتشون سبيرت دبي ججبا obboleettii teetiif jaalattaa jennaan illee lakki jedheen akkuma san nammiin illee nammiin biraallee haawwata ufiitii fi obboleeyyan ufiitiif kanan jaalatan jedhaniin sala allahu alaihi wasallam namni kuni ka wayta san zinaa kana fedhii jabaa qabu isaan haxaawanii kana jennaaniin wanti haga zinaa na biratti jibbamen jiro jedhe achi duubaan mee ilaala ka akka isaan itti gorsan akkaataa isaan itti nama rahmatatti harkisan akkaataa isaan itti nama rahmata tayan nama rahmata godhan nummoo yaa warra nama gorsu yaa warra khayritti nama waamu osoo namni waan akkanaa nu gaafate akkamitti deebifnaaf akkamitti dubbannan dam rabbi si haa balleessu waan rabbi harama godhe halaala sii godha ka akkana jedhu jira ka akkanattu baay'ata namni akka isaan rahmata namaa godhani suutaan nama rifachiisu maletti nama gorsan sanitti nama gorsu jira hin jiru inni wallaala isaatiif ijoollummaa isaatiif akkana jedhe ammallee namni tokko rabiica jedhaniini isaan khaddama sala allahu alaihi wasallam mucaadha joolle rabiica jedhanin بشان وضوء رسول فيد صلى الله عليه وسلم بشان وضوء فيد فيد ما وان برباد دون كتلو جاني رسول ربي صلى الله عليه وسلم جنان مال جدين سلني جنان سلني يا ربيع جنان أسألك مرافقتك في الجنة أنا جنتك ست رفيقك يتهو سكتنا جدين يا رسول الله وان بران بربادو جنان لك كان ملي خبران بربادو جدين كان ملي خبران بربادو جدين مال جدان اندوبا صلى الله عليه وسلم وجولوم ما قباتشو وجينو وانتيني بربادي وان جبدو هرو إساني رم بربادي وصو هرو إرى بربادي اندروم سن وان دروم سخننيف لكن وان جبدو ربي اگرته إسا اتق أجيلچه كرته دوبا يوس جدانين فاعني على ذلك بكثرة السجود أكا رفيقك يتاتو سن الرت أن الله هنكدا أتلي سجوده الدميس نغرغاري جدانين صلى الله عليه وسلم كيسي ها شفاعك يا إيقادن جنن أتلي جبادو يعني كنافو أم بس نمني والله إساني تاوغو يا قيامات اتهملو نمرنو هنا من إن شاء الله ربنا هاكن ورحمة إساتي نمني رفيق إساني تو هملو نمني شفاعة إساني أرقاتشو هملو عبادتها جباتو سنة إساني جتها جباتو أكا إسان نما رحمة قرأنت رحمة نما قرأت ها جباتو كوني كان الرانمو رسولك صلى الله عليه وسلم رحمة ما إساني إرّا نما هندت يادو إساني إرّا للافتوتا سدينت يادوان للافتوتا سديني جتشون النفع دبرتي في دائمني في ورّا نما خدمو ورّا منا كيسا يوكا على كيسا يو نما دلقو كاكا قبروتا فاجتشو كان دوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم كدائمني إرّا دبمرني جرّا itti akayinee jirra tokko irraa mataa dhoynee jirra kalallaftuudhan dubartii hoo dura diina islaamaa keessatti maaltu argame dubartiidhaaf wanti dur dubartiin hin qabne jiruu
عالما كيست عربة تهيتي فارس تهيتي روم تهيتي عالما بيكما زمان دراني كيست حق دبرتين قبض مال توري حقي وهيتون قبض ميشا اتتبعتني يو تولي اتتبعتني يو هاجر راقفة قتل لفتي دبرتين عربة برت اللي هندالتو نيتي اللي يو تاتي هندالتو انتل اللي يو تاتي ابانتو هندالتو حقي دالان قبضو akkuma san mahrii isiille haqqin qabdu akka meeshaa manaatitti dhaalamti yoo garii kana birayyu dabre ilmi guddaan niitii abbaa isaa yoo itti tolte hin fuudha niitii abbaa isaa yookaan immoo namarraa waa fudhateet akka heerumtu gadi dhiisa yoo horiifaa qabaatte hin dhiisuyyu kanaafu miidhama akkana kana keessa turte dubartiin islaamummaan duratti biyya arabaa keessatti biyya faaris keessatti biyya amma iiraan jedhamtu tana biyya faaris keessatti dubartiin akka itti ilaalamtu meeshaa taphaati jechuu meeshaa taphaati waan isaan akka hajjiin akka islaamni hajjii ilaalutti ilaalantu jira akka isaan itti ilaalani dubartiin hundinu deemte bakka i'tikaafa itti godhantu jira i'tikaafa bakkeen itti godhani bakka ibaadaa isaaniiti deemtet hattaa tamoototaallee yoo taate dhayxee achi teetti manni bal'aatu jira manni daangaa malee bal'aa ijaaramee jira mannin kun immoo kutaa kutaa adda addaan qaba karaan immoo isaan ta'an dubartiin karaa keessa taa'anii mannin kana keessa karaa bal'aa keessa taa'anii irra taa'anii karaan bira baasa namni karaa kana deema ta itti bareedde qubee qubarraa baafatee itti darba waliin kaate kutaa kana waliin seente mana hirribaa waliin seenteet waan dalagu waliin dalaga kun gartee milkii jechu hajjiin isii geeffame hajji akka hajjiitti ilaalan kaatee mana ufichitti galuu dandeetti isiin tuni milkooyta jechu yoo ta mootii illee taate yoo bareeduma qabaatte ijoolluma qabaatte bareeduma qabaatte nama hin argatti ta ammoo bareeduma hin qabne umriin isii achitti dhuma namni isii ilaalu hin jiru akkanatti dubartichi taphatan biyya faaris ta amma iiraan jedhamtu tana keessatti islaamummaan duratti biyya room keessatti warri faranjoota dubarti yoo mana keessatti saafela taate dalagaa manaa kaballeessitu taate bishaanichi darbu bishaanichi darbee garraqu ajjeesu abbaan warra isii haqqii qaba yoommoo kanaayyuu miti isin maanu dhiira biraa faa waliin ka jiraachuu ka jiraattu taate kanaan ka shakkamtu taate bishaanitti uf darbutu isirra jira dubartiin akkanatti ilaalamu turte arabni immoo ammallee dhaala dhorguu birattu ilmi daa'imni ijoolleen durbaa yoo dhalatte ijoollee durbaa tana hin awwaalan jirtu wa'dul banaat wa idha almaw'udatu su'ilat maw'uda jechuun ta jirtu awwaalamte jechu hin awwaalan ijoollee durbaa maaliifi wanti isaan awwaalaniif waa lamaafi tokko horiinu wajjin itti ooltee horoo teenna nutti dhiphiftee hireen teennaa yaratti hin hiyyoomna jechu tokko kana isin dalaydeen fiddu akka ilma dhiiraa waan dalagame qofa nyaattee fixxi jechaafi kalammata ammoo intalti arabni wal lolti gosti arabaa walichi duultee ta humna qabdu ta humna hin qabne uf jala aansitee boojitee duniyaallee irraa boojitee dubra isaaniitiif beer isaanillee boojite akkanatti wal fixuu turan islaamummaan duratti intalti hin booji'amti salphinna nutti fiddi mana nun jaalanne seenti nama nun jaalannetu fudhata lammeessaan kana
عيبي نتي أرقم سيفتي جرانيتي قرقودان كقرآن دبته إسا كان يوكا هيوما افدرا صداف جيتشا يوكا ركنا أما كيس جيران كانت نتي قد جباتا جيتشاف كناف دوبا قرتي جرتو أولا harka ufiitiif ufiitiin abbaan boollaqote ilmoo jirtu awwaala akkana turan duuba dubartiin haqqii qabaachuu dhiisi dhaaluu dhiisi hin dhaalamtille hin ajjeefamtille diinaan islaamaa rahmata rabbiitiin dhufnaan nabiyyiin rahmataa dhufnaan maaltu argame jijjiirama guddatu argame jijjiiramni argame kuni dura wayta fuudhanu dubartiin dirqamaan hin kennamtu nama hin feenetti filaniifit nama isii tahuu kennan nama diin qabu nama haala gaarii qabuuf kennan akkuma san qeebaltiin isiillee laalama ka'anii ka isiin hin qeeballe nama isiin hin qeebalinitti kennuun hin ta'u haqqii qabdi bilisa jechu achi duubarraan immoo yoo isiilleen qeebalte nama gaarii filaniifi akkasitti dubbiin walitti dhihaate maharii fuudhaniif mahariin kuni xiqqaallee taya guddaallee taya maharii kana fuudhaniifit haqqii isiiti akkasitti fuudha eega kana ho eega fuudhe qallaba qabdi waajiba isa namichi isii fuudhe irratti qallabni isii uffisuun waajiba isa irratti mana galtu godhuufin waajiba isa irratti ilmaan isiin dhaltellee qallabuun waajiba dhiirsa irratti isiin manuma isaa tiisu amaanaa isaa agarte eegu rabbiin duuba agarte akkanatti nabiyyii rahmataan erge nabiyyii rahmataan dubartiifillee ergaman jechu qur'aana keessatti suuraan guddoon suuratu nisaa ta jedhamtu ta haqqii beeraarraa dubbatutu bu'e nabiyyi kennatti ka suuratu maryam jedhamtullee maqaa maryamiin haadha iisaatiin buute suuratu xalaaq ta jedhamtullee waan dubartii ka dubbattu akkanatti buute jechu kanaan ergaman rasuli rabbii sala allahu alaihi wasallam kanaafu akkanatti rahmata dubartii godhuun waajiba muslima kun hundarra jiru rabbii warra rahmata kana waliin gahee rahmata kana argatee rahmata kana irratti jiraatee du'ee kaafamu rabbiin hunda keenna nu haa taasisu wassalaamu alaykum ورحمة الله وبركاته البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرا